I Srpska pravoslavna crkva, evo nedavno iz usta patrijarha Porfirija, saopštava zapravo da su Kosovo, Crna Gora i Republika Srpska od vitalnog interesa za Srpsku pravoslavnu crkvu. Pa vidite, sve je počelo opet sa Moskvom, u smislu da Kiril je ponekad predsjednik, a ponekad patrijarh, i Putin je ponekad predsjednik, a ponekad patrijarh. Znači, ne zna ko je religiozni vođa, a ko je politični vođa. Ja mislim, to se odlivalo i u Srbiji i u Republici Srpskoj, gde vlada i crkva možda su drugačije zgrade, ali nisu drugačije vlasti. To su jedna vlast. I mislim da je to doprinelo ovakvoj situaciji gde god žive Srbi na Balkanu, Beograd bi hteo da tu bude jedna država, jedna crkva, jedna stranka. Znači, oni su protiv političkog pluralizma i žele da svoju homogenizaciju pretvore u hegemoniji na Balkanu. Ali otkad postoji Srbija, znači pre jednog veka i po, ona se utemeljila u hegemoniji. Znači, Srbija nije to što jeste, nego Srbija je to što će postati. I mislim da je hegemonija njihova suština. E sad, u toj hegemoniji, da bi se usprotivili u pojmu političkom pluralizmu, koja jeste suština demokratije, oni upotrebljavaju crkvu, pravoslavnu crkvu. Mora da bude jedna crkva. Znači, možeš da imaš formalno neke stranke, ali glavna politička stranka jeste pravoslavna crkva. I ja sam ubeđen da ako ovih 20 godina ovog veka su bile vreme međunarodnih financija i međunarodnog terorizma, gde se istaknuo islamski fundamentalizam, sad je počelo vreme pravoslavnog fundamentalizma. Jer ne postoji samo islamski fundamentalizam, postoji i pravoslavni fundamentalizam. I ja mislim da fašistička Rusija i pravoslavni fundamentalizam dobro surađuju time što žele da dele Balkan, da dele Evropu i da što više osvajaju nove teritorije. Ozbiljne su ovo optužbe, očekujte sigurno mnogo reakcija i od pravoslavne crkve, ali i od državnih institucija Srbije i Rusije, ali vi se ne bojite toga